RAHNWET NAN pOHNPEI pOHNPEI Yang kasadedia Raga Choka Rastachanan program in RAHNWET NAN pOHNPEI program in kabese way raka poi raga sampalakan me wiyawe dagan wiyawanan way pOHNPEI area mona chkan pachoyang nan program in kabese na suksech awaneng melen yan walyan kishti o chiyan kuya chinga sakaratan kay punyo wow Pon malan wow rakso kon pOHNPEI yu at chingal sakaran wow lapan kuran sanan kan ko wow ni sabal maplikan nanalak nan kanyay ko at chingal wow chororan piltoke sabal matlabalag ususta kay tikan korusyen nan belian siya momot so government o gachewan wow ki sabal marchon way yusak RAHNWET way sabal man kyan so mawag challenge gachin kasamo puin kasampa leo mawalyantor task force yu ye human trafficking task force o ang suksesyon gachewan lukat walyagan puin wachong nan program in kabese nan sukses Puran ka kabese sekarang kecon way iraga sampal para bacho kanan men kay RAHNWET amach malain so much Kalangan miskalyo cuma sekarang wow kabarbat wagi sa pemakai tata cuma program yang patron nilang men patron tata yang sekarang wow ini sansan human trafficking task force yu kota dan pOHNPEI kan kana pali melen inangan kosongan yu mapli kota ko human trafficking menurut pemia dan pOHNPEI yang sukses o nan tatawat nan task force irai pinaramas kay may patosang nan agency kay nan new department kan stakeholder kan koran pa kawat ong wayward hari kami sangat sukses may patong o may bayang ya program ye ngay ulia education education against o may patong ye Marvin Aini sampai di public safety. O bisa saya pagi ke department ke berpilihan patron o bisa saya yang way me office attorney general me wia me mower program o chairperson ye Lori Williams me wia assistant AG and pOHNPEI state. Hari pagi mabukat Magapura bisa bahkan patroyan na cuma iran KBS on program kapur kalangan komoy Mr. Higgins area kumatula salita ko kabese yan chon way pangalan pOHNPEI takot human trafficking kalangan miskalyo human trafficking ni we ever takawan pOHNPEI nyoralap i kali tu ni aramasan na pan sola sabul manki Tungalan ki salatak o pungan aramasan. We have been carried to what mean is someone mong riau na kawawa pato ni kosonet and way pOHNPEI the kosonet and way paganan pOHNPEI kayu iraikan makin itoitiam te ititiam we have been popo te tuban and palwar and aramas yemen ni arasotra pungki te wawaki kariau iraikan makin lotiam kan kalituan human trafficking kin lo tiang we ben ino mesota melen merpit kertan payen tatok mau school mesota poi te ino popo to sota o som tregan me pit kertan payen aramasan men te penini yo o endil chansan yet mesen kosenat na kokota pa na pali human trafficking nan pOHNPEI ye asal number walu li lebih jadi sewalu, lebih jadi seksulu. kalangan komoy Mr. Higgins area tani rawaj kasampal ki ong men pOHNPEI tiadasan kalangan komoy director human trafficking uya ira kasampal ong child men pOHNPEI wagi sabun na child kosenet in way dogon and pOHNPEI
inabuiti da ireti sa mambakut sochuma koros na sansal sangar pagigans may ban ireti salatak o pong para ka nakamasaman. En pil sansal may supplementary lobus lab nabasam uyak sen way laut kainan sampa may inogiti may raban ireti sa mga uyakan mokut watch o kalamotela te kauti kaitang mokut sa chumawakan mepit human trafficking. Kalanganin ko mo area ramasakan makanloti yang non-human trafficking ragan rabag sawas. Kalangan director. Balinaw din anso, irailakan makan loti yang non-human trafficking so kan rabag sawas puagi sang ni karabutoto. Kayo irai so kan liki ementoro. Kariyaw irai kan kabupong ku pay irai. Kasidu irai kan aleti kawewa mesapong nagpitata emen aramas. Kabayo irai kan masak uang irai kan makan katato irai. Kalimaw irai kan masak irai ta seliti ta bekusang wasa meirai patpatwigi. Kono irai kan naman ki tami irai kan wiwiya te wiya. Kaisu irai kan masak po irai nakan katato irai rete katepata irai renovation apali ara masakan marasong immigration abasa milk debil police station. When kayo sagla poeki asoche arai elenden nan wasan kunen irai nakak report kita na uyawan irai kalangan ko. Area machingal tebem puek yamawalian the task force kasampan human trafficking. O kane ramasamen makanloti yang non-human trafficking and still report ki kapan maradalong lale. Kalangan director tadi udah ako na armas min liyong ng songan rin kawal udah na nanen report kilang kalian men public safety o mie outline number you me common thousand bil so siya irayakan may bagay liyong ng kawal ko rin kagan ko Kalanganin ko mo Mr. Ikins, area men yaran, mawiyaran and kawawi, human trafficking, nan santa. Kalangan director January 8 and par course we are running Kawawi the bonus human trafficking. So on January we are human trafficking month the kapesen out the pen kosenet watch kak and we are nan community wasan kausen kan the kausen open nan office kan when kak kalwa way on apple pen human trafficking. Kalanganin ko mo Mr. Haini, area mo na chekan kayo sa kala program and kawait kabese na suksech, puya ki ragasampal mag-child batch-batch-1 RAHNWET human trafficking. Miye, iragasampal choror mga nengan sansal kalilapang kayo sa chirlela match malain so much. Kalangan, imen kurang chor labet tamat sansal mo. Human trafficking uya pen kalitu makin kisangan aramas salata o pungan aramas amin. Mi sama mi pen human trafficking riau. Kayu nasla balwa te ititiang and uya insinan pobo ni aramas amin na so insan ki. Kariau human trafficking pitata uya pen tatong ki aramas ni sabong. Met mekan wawa ki pui and tatok so trelel wan makosunet so naramasakan makin nangayang ang lot yang nan human trafficking ye irakan makin pitalong nan way eo niya rai sota tao we bet pungin patolong nan way nan bombe RAHNWET sota kak sansal wan nan pen human trafficking met niya up sansal na niya case kay me we are human trafficking asur so naramasta makin kak
kakan loti yang nan human trafficking ye songan aramas koros kak loti yang nan human trafficking sangat sharing school kan del dirai aramas tabala o business owner kan ni karas be ni amen drone school laut pan kata tau ke amen metukutuk buat metukutuk masak wiaya human trafficking pil ni asu business owner kan te amen aramas me tungalan di business te sudah bil tatong ke menaramas so to pain ni pungin pai makosaneti abil wiaya human trafficking mami ren damlame the monik pen the watch imi batongan mami outline ke tanam begi mai ka nagar avesa mantai human trafficking outline ni sel number 2 Riau Sulu Riau Sero, the Department of Public Safety, ni telephone number Silu Riau Sero Riau Eo. Poyan pil kairala mami iran kaina mo tagalal pa. Kung agar number telephone Silu Riau Sero Riau Silu 51 Officer Attorney General Bombay State o masaniyang yang Miss Laura Williams Assistant AG, the Nabilwi Chairperson of Human Trafficking Force, Human Trafficking Task Force on Bombay State. Ayibet, Kalanganin wala ko walieben Human Trafficking Task Force ng Wayne Pohnpei. O kalanganin kubur koros tayo match magayong sa kalar sa kumatsyay programen RAHNWET NAN Pohnpei. Program yung magkabese rakasang palakan me wiyaw devan wiyaw nan Wayne Pohnpei. Karya sa tatyo wan luke kuburakan ng kachin sa bali Radio V6AH hong nan program and kabe sa kasambal chikan beban kan kaw na batamor kalangan o kasalediye.